Ching nang te itu program from CA that Damuka Municipal Board Chairman dan Sinwilo Prangwang dan Bangso Inclusive Summer Children's Summer Camp Bangso get kang 2.0 siya lang ipanchuling rilo. Siapa udah? Ada udah. Ada sih belum siapa? Kancing pun ambil. Wetan garlo luno na. Khela ke pangching chilang de non ge wan wang wan malom sobi wan wang atha Nikita ini cocok ya kan? Doma kor sila doma. ना जुमा अपना पिस्तौल जुमा देवी अरे अपना पिस्तौल है जुमा जुमा देवी अपनी कोरस है lại người ra mình cứ aku ya Kato ko kita mission lang gadi. Mission lang ma. Mission lang ko tuman ari chirung that eh. Mission lang ko tuman. Nining wai se pini ko tuman ta ari chirung. Nining wai se nining wai ong hai. Nining orang pini ke ko tuman ari chirung that eh. Hoi. Perfect lo deh. Tangte ili tu ma. Normally, litum kecupa aluhi serpo Damuka Municipal Board Chairman Bansi Lampesi itu panggil petan Ponji Bansi ni dia orang pan bangso like people no.
tangte atau phanta chorolo pini labang so adim otarolong mate ladak inclusive children summer camp along niliphan lang kena pajai dong pot alang litumin phantame chorolo lasi nili chairman hoi pen mangke lan la pupadingam raji la puta kalilo tame te invest tame nili phana porna bipong ko nili te invest tame ninje pon ko si agency labang ke chorolo alang litum la son a program ki pon tek ong ha hong ru tum phan ti pakela pon tek la hai bang ke chorolo alang tuman chorowek naji pen la son atak elitum tali don ona la alang litum lo anu se paprang ponji phan elitum hem ke to lo ke kwan lo mat ase elitum ikeng iri la hai tang ngai la hai tamisi akela lo la hai kela long pen si elitum kado ka bisame practice to si ijma tha ponang ko lalo sasi kado ka be anang litum khela ji korte injira tuman stame na dum khela pon paka popo la so program long ka chundun pen paka popo ning ke sinang litum han nilis tame padina molo dan phan pen nilis tame lamin tigrit kelo adong Rata partek lah, chairman kehai phantame, nona don chol la to ni lo, mate ward commissioner alang liphan, ta tuning rila lam the si ke tan pon ji phan. Pransi labanso NGO menta ko pulone nili bangachi ni de los kame nili phana porna nge people nila pransi la to NGO tum phana pransi nili churu parpik lo nili mane koson lo la bangso program nili nanga chitong don long ke hedi nili bahat he pikma pose nili jema tha lo nili tuning tame alang tum nili tum hanang phalo nila bangso program lo nang don lo la tum ki claim pon mane hedi ininga rong mane ke tek aposi mane la bangso NGO tum mane paprang pon piglo ako la tum ki claim pon kimi penajak arnam tala anso se herjume pedona la tuma NGO putha la pena anso se ki claim pon paprang pon ji a herjume nilitum kado kawi me tum pidona ji mane la bangso NGO penajak ilitum karbiarat along an suse along nam tipa doje phan ilitum kado kavita chirap chitu tu nangji lapan kete ulo latum ta sitame itum kachitu tu nabang kado kavi ta kinang sot lasi lapang su enju penajo ilitum karbiar khai arlo iklem kedam kado kavi same ke paprang pon ujir phan nilihin pen la enju tum hanta churolo lasi pini la bangso program lo nangitun kadot kawe korti injir marli ba bangso tum anstame nang apor nang chipitun tekwa lang letum hata churu parpik lo la pen la bangso program kiching pen kijut antame nalitum ta ke dudun pami pen la bangso program te pachun pami thekjia phanta nilihin pen tame nalitum hata churu parpik lo lasi ke thanja lamba ke do Tekede los tame langat tampensi nilam the rebicture love garden. Kero people pigla ni phantame. Arona teng polutang te ilitum karbi puho ben kachini si paprang pon ang chipolo. Sitame nilitum bangala nilitum NGO ben kam claim ki isia community hanchot kali karbi tum hanchot kali kapreka khai tum phanta kam claim pon ropet. Masini litum hola nanga cicap tu natum bang asamis puhu bang nang leader chat masih alam the bang si paning je paprang rong lo alasi dia pon tha alasi non nang genil tum kachipachini porsi ako ensudet po lasi nilong nang cherop de si tuning rilo hello so puhu ke baik pon chipan aprang si bang ke Dokmuka Municipal Board Chairman and si tuning rilo itur hajipan apang si karbia poho people apen na don thoke sami sa poho si people to apang si arleng poho
Oh. Kopai lu. Oh. Hari ini. Deh. Nang hadi muhu la farfan hadi sona chet hok long si arwak nang ko deh. Deh. Adung deh. Oh. Adung nang pon. Mungkin lo pun Asamis itu dulu. Ini itu po German sama. Dulang. Non si dulang deh. Yo. Pero people pigla, non ba ke onni banda ko tuning relo ke por peji pa. Sonan ni. Asamis. Yo. Nak kubang mu Asamis bang. Asamis bang lah Lapan le pinu. Dengkuru kan no. Oke mu hada kat sokar bang tadi. Ala baik. Pero people pigla. Do tulang ali tumalong Karbiang lang Autonomous Council sa Milangso Block Education Chairman Puno lang Samuel Ronghang lang ito may lapo ng sitong Barkiro people pigla. Dengkuru tuning relo Dengkuru Karbia Poho and Roger Bonji Pansi. Tuning relo Puno kan kami Milangso Giturji Pan. Hu la papa vega mo deh. Mana laka? Momen pila. Dengkuru. Tuning ritu pit po Puno kan lampe si Kathan Bonji Pan. Pero people pigla Puno matia. Langi pan kedeng Bonji Pansi Karbi Pohopen langi pan karchuk Bonji Pansi Foreign Bonji kasi Mundalin ng charap ng sa misan ko. Iraja Baido langi Pansi Pohowek Pangko si Tuning Rila naman Sare ahok. Tuning Rila ito masarap dito Bonji Pansi. আপনার লগত কথা এটা আছে মানে মোৰ ডকুমেণ্ট মোৰ অনুৰোধ কাটি দিছে আপোনালোকে অলপ Mau amin nang pidin. Ini ration card tiba-tiba sih. Sakti gitu. চপা নেকি Orlu itu agak ambil bener payah sih. Jadi apa bener. মই আগত চিটেল আলফাফা পাই আছিলোঁ ব্লকৰ ক্ৰেডিট মানে সেইটো কাটি আৰু অনুৰোধ দি দিলে এতিয়া অনুৰোধটো নাই মইতো চলিব লাগিব গতিকে সেইটো আপোনালোকে অলপ চকু কাণ দিব আমার itu atu kimi NGO. এনেকৈ এইটো কাটিব নালাগে বেয়া লাগিছে মোৰ নহয় itu তেনেকুৱাকে কাটা নাই বস্তু itu টেকনিক্যাল কিবা এটা হেৰি হৈছে ঠিকঠাক কৰি লওঁ atu kimi NGO আছে টেকনিক্যাল কোনে गुड मॉर्निंग से बैठे चलो ये तो खेलने आया है एनर्जी नहीं है गुड मॉर्निंग ठीक है तो मैं हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ और मेरा नाम क्रिस्का है तो आप लोग इंक्लूसिव समर कैंप में आया है समर कैंप क्या है क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा बोलेगा एंड ट्रांसलेशन थोड़ा सा शैरन हेल्प करेगा तो अभी गर्मी है बहुत गर्मी है ना तो वाटरफॉल कौन कौन गया langsung nolong mama lo ke dalam dah langsung nolong है वाटरफॉल गर्मी का छुट्टी किस किस का है समर वेकेशन mama lo dah non summer vacation है hang kam da school पे ने अवे में तिनों के दी mama lo kijui के long kijui jam langsung बैठे है तो समर वेकेशन है वाटरफॉल गया है घूमने गया है ना बट आप अपने आसपास देखेगा तो लोग व्हीलचेयर में है कुछ बच्चा को पेरेंट्स कैरी कर रहा है वो अपने आप से चल नहीं पा रहा है ना तो वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाता है इसलिए
हम लोग क्या है गेम्स को बच्चों के पास लेके आया। वो लोग तो बाहर नहीं जा सकते, तो हम उनके लिए एक जगह पर गेम्स लेके आया है, सो दैट वो लोग गेम्स आप बच्चों के साथ भी खेल सके, है ना। वरना घर के अंदर तो वो अकेला फील करता है, तो बाहर आके एटलीस्ट आप लोगों के साथ वो गेम्स खेलेगा, समर एंजॉय करेगा, है ना, फ्रेंड्स बनेगा। तो इसलिए हमने ये इंक्लूसिव समर कैंप बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग जो गेम्स देख रहा है आपके लिए भी है, लेकिन सबसे पहले किसको खेलने देना है, जो ये सब खेल नहीं पाता है, और आपको उनका हेल्प करना है, ठीक है। सो Sharon, little bit of translation कर दो थोड़ा सा। What I said, no? Let the people play first and then help them, and then you play. Okay. Po, madam gitu alam arjudunong lo ba? Arjudunong lo kadi. Lasi aprangsi ke itu majurpo. Atau ini nang than lo kadi. Itu majurpo ke kedok ko betalo kadi. Iyo ke pran misen atum chot kali di. Ini ke misen make a chichar chot, make a chichar chot itu majurpo kali magala. Kalang kadi. Lasi aprangsi ke hula ijurpo tu di. Hula ijurpo tumabangsi aprangsi patupo angke alang tumaphan alang tumakihuni angke nang tumraptun nang po raptun jima raptun de kumama lo ke raptun jike ari churung jima nang jurpo amek chichar chetet pulotangte kijaponji kumama lo ari churung jima damunete pulotangte kiponji ke raptun jima mat lo raptun jike di la solamsi medam ke to thanang than lo dai. ठीक है, so you can all enjoy the games and Sharon can tell what is the program. Norman ke niltum da chairman dum da meeting lo ko si pader lo no elo sitame isi ke chapachini dun chini ke hang dola nilitum da sampai langsung blok long kam klem bom ni tum la hong ha phang ru tum long kam klem bom la selang tum ban da me kang tur bonji phan isi asong ni tum ke form pidok la ke loti kimi DPO po la sehola bang so president at treasurer secretary ba along so ke pachini ji phan se aning ke ala sinile amen hang lo blok tang te nang tum lo po na prang bang te mesenji prang si bang ke president loti kimi DPO president prang bang lo te mesen po dun tu vice president bang so loti kimi DPO la ke alang tu asumar dum ke la puson se hong ha pong ru bang phu bang pila la pen do tulang secretary bang long le alang le lang ko su alang li ke alang li mitang masi hong ha pong ru secretary bang ke assistant secretary na tong do ne ha Chairman sir mentioning dulu. Game isi rampu, angkel aku ni taisi, angkel aku ni taisi game, isi game. Bang, kompai long nut. Bang thom da, mar da chok da ma. Ini tak tante langsing nang deh. Oh, lagi gini betul. Mana pola long paru nang po. Oh, paru nang konplap, konplap nang po. La long po konplap. Aduh piong cat dosa. Tuh, pai dia tak. Tapon nang cina. Tebok cak. Tapon nang cina lah. Tebok cina lah. Papon nai mah. Tebok cening lah. Oh, deh. Aja dia nih. Tim nomor. Asal lo. Dalam water.
Basketball na ba ito na langsung game? Oh, bali juga mo. Cinghai chani. Tuli hai. Dosa यहाँ दिखा है. Mama is not here. Volunteers tumbang adim long chedodam repop. Pemamat lo. Kiartun ji itu teman lapu ni long wang itu. Kiartun ji teman chart paper nang pipo, color nang pipo. Kiartun ji teman drawing. Ji kene kan kamu. Kita di sana. Itu mana bila? Drawing. Apa ni long out? Kya je tu man ke? Saklim. Kya je tu man? Kut lampan sana. Saklim. Wow. Yarji. Guru kan? Guru dah art tu mana? Apa nung? Dengan drawing ni tu mana? Treasurer. Hello, treasurer. Salam lah, carpet kan dekha lagi. Adik mo, nanti mo, ada kan? Ibri. Litu melong ada putarorong sardamen ang chitong dun halasi chuning rilo po prang ane bagi bansi durmi na lo durmi durmi na pui volunteers teman cedorap lo kalau tang deli tempat culong po kasi non nila tumlong da arong sar na may chitong mundo siya lang li pandami nila tumahin pen karbi po mengedeng si kapi konji bansi durmihan pining riglo Ruby perfect lo volunteers tumbang at lumahaw volunteers tum cedorap lo ma una vedat boyo basketball nanti bang cheng cheprang na arju thaten nila aprang si ke nang litum pang hapang ru sumar dong mansi papa tuji panawar sai pinang po anke la so pc ka prek tum hanke nang to por pinang po aprang si ke hang hapang ru sumar tum itu majur po tum hansi aprang si ke por pipo
Katok away ta bang oh. Sobe ahibo, sobe khilibo. Ini kan formula anu ya telak anon tek la anang kamu ini mat. Lap than. Ko an ni than tha. Oh, athya ja kong awe phan ni hala si hek lo ko mati. Hello la phong klo lo pate ni ko phong den 4 km hai la so pi dia dia lo. Volunteer school nang litum ning chibitha aprang si ke alu puru sumar nang le afro Yat duduk. Kita tu nak kopi lonte ke ponji. Oh. Oke, madula. Nang ka dak party ngai oi. Oi. Chat pon dei. Jeremy dono. Arjo. sobe khilibo sobe khilibo nang jite ke ba kaman ke Di si Baron ơi, chắc nó đẹp cả. Pakai batu cedet gitu. Labang ke makul lu. Labang aku kong. Mane lun si pulatang te. Saudara angpong an bang angpong an ke lun nongpong. Lulang jori cho halak ke. Bismillah. Hello, check. Hello. Chips là độ arum. Để cho con cái ăn. Oh, sorry. Chips chứ mà. Richo ta one blow, one time blow này kia chips là bang. No chips, no. Non itu. Susmita Midhi kan. Asami saluna arjupollo. Ke isi mai si pima koni
Bidang mah. Les do angkur chip do. Ke sabon do. Pating alo mak. Nang kupilo mak itu kang tu lale chong waira onon de. Oh, riwal mungkin. Kupilo kau juga. Angkur chip do. Les angkur chip lah. Oh, ada sih. Along tin pon tha. Suri arjimpensi makar bilang pi Langwai suri anje toksi kangen kaloki Along suri arjimpensi makar bilang pi Langwai suri anje toksi kangen kaloki Sampai sini sukar di kayu ini isi, pipi lori karbi anglong sangki anglong, hukuman ikhiresi sirseng anglong lagi, balong suri artim pensi. Malam support. Malam support game. Malam support AC ketan kita siya cuma lah. Atau kami enjoying dan also inclusive summer camp pada pon long sedang rorap ya board chairman hai Samuel Rong la pente Turkimi NGO secretary person nak hai tu kita la pente la bang so jipe NGO long bicara pun itu kowe lagi klaim kedam bicara pun bang ya hai tu kita an tapi ada tu bang so kem long itu kowe voting ye melihat dewan kita kita la pente media voting gituan. Labang so, orang memi lah itu Turkimi Indio kemang potongan. Atum, orang ni penanganan ingkan begini dulu. Lah itu disebut tu mungkin bang. Akhir klaim dia lang lipuin penanganan cepat dupon kuson. Itu memang lagi nong. Pendek aku dah kena itu nong dah. Kalau yang nong terus kaunsil long itu sampai nanti mengkata bokok, laga tu kau itu dia sebut tu karena bang open pen scheme, maka kau pergi rumah lah, dalam scheme bang, alang lipu bang dia sebut bang kurang itu bang kembali damji, lagi long kembali damji apa, kemudian dalam itu dia pernah kita dan kembali long uang pen, itu benda jalan, kalau sedih orang itu macam guna ini, masih ahok lo lah. Dia sebut tu lagi
barna malam kami lapson abang ko pi dulu ilit ngomong selang Tuhan kusami itu selang pun lagi itu lang pun lagi la pendalang itu raipo ili kemesen atum son nakak alang di Tuhan kusami hika in penteglok epatu etok manek yaki dan jenglok kan lo kowe alang di Tuhan kapri kapatu lo kuson horbudo la pente kemesen mating alang di Tuhan kering bunyi pada serai sedul sih itu ada government intervention government state government intervention dan council pen pusame menurut leadership benar benar yang perlu dia melakukan ini pen pusame alang itu mana kira production alang lihin itu relief so itu apa ini pun budget si lagi kepalong pi dia panbai lagi pi dia pan itu nggak tuh kita bukan di body nangji, jadi mina wrong, mina hemat tu ngarai lam salah bang itu kalau terus council authority itu atas ini dan kita pendiri itu presiden itu salon dengan body itu Harman Charlie yang baca lagu apa itu lebih aktivitas presiden itu lalu si hektar yang dilihat dan langsung itu samar yang berpon jokin lalu Tuhan dilihat si kurang jadi samar yang mungkin ini dalam he dingjiban sila lalu tolong kalau tolong kuda jadi lapisan iklim pun along ke itu yang long terus kansil ben dari leadership benar benar yang betul-betul makan ilmu cara punji dan doan asal mengalang pembangunan pekanong di sini kembali lalu nasi fat kalau benar kurang tu berjalan tapi lakukan aja pembangunan dulu itu sebut pembangunan Kardom Karbing Long Life kelang ratum doan pinin itu Karbing Long Life non manil tungi doge dong mokak IT mate nong nam kace thangklong hako pen rong barim lo et potaro rong di ladak et potaro rong pini bangke ladak ke pathu klamalong si pini bangke inclusive children summer camp 2025 la bangke atur kimi CSDP BCS Tezpur ahin pensi cipati pi pronlo la pen ladak claim bang phu la pen alang di staff akhelo pensi ke bang Tezpur pensi ke bang si la bang so putha kalang li pen le ka pen se lam the si prangsi Karbing Long Life kelang radon pandemi hanel tu matur kimi hin ben kardom pi bichar lo kardom men chithaning ma hanel men ke seron sermen hansipu nelino na mat ke lada Karbing Long bangso Turkimi NGO madela EHA atau project sini lelang pun bom dah sampai langsung blok long project hinian do project mengala pun lo CBR pulo isi bangga lagi community based rehabilitation mate honghap hongru tu mabut hak lo lapan isi bang dolang lagi targeted intervention IDU pulo injecting drugs users pulo mate hola drugs kecipung mate kecuat tu mapan kupuson si kecepat CEO tag jima lapus labang so putak sinil tu project ini klaim pun bom pini bang piajai meglo ada penal tum ke deng pon la pen pini aluhi mama si ki na tum chu pha pon lo pen PPC pini nal tum concluded program ka pini program mangal buson hello ho nil tum lake CBR activity yang bong isi activity lo lake inclusive children summer camp bulo amen ke inclusive bulo tang te lake mane kecipu ok pon ropet mane thanga ke thak ave dake aki kelok ta kelang me kelang no ba hongha phongru pen hongha phongru rel pon thanga ke thak ave lo isivet lo apan si inclusive pulo la si la dake nil tu hongha phongru smarta dolo lo pen hongha phongru re smarta do la selang tu man si panong pon sin nil tu lo bang so kem ke bipon lo ladak pini nil tu kacup ha teng pen ladak dokmoka Municipal Board Chairman Tanang Chitong dun laban son taksi Karbing Long Autonomous Council Chairman Mr. Raju Tiso walang ditamin ng Chitong dun laban son taksi Karbing Long Autonomous Council sambil lang sublok Education Board Chairman tabi lang ditamin ng Chitong dun kadung events sumar bangkuan bagdoji pini participate kadung awake honghap hongru tum dat
bang pharo si rank koi do ben sona taksi hong ha phong re pen pang rum pet lo bulutang te bang pharo hini lekai lo the program bang opinion only one day program yalu mama kali atumi ben si kecheng so tami atumi bang ke nil tum program bang do atumi bang ke nil tum director to ba alang pen si ing pu go do we pen si nil tum ajo bang ke puson si movie ke baklang film an se ni tum baklang pot tum la dak dong muka long mate all kar biang long long chithang klong etum phu bu sin tum ke hang lo tum dhoniram tisu alang li hin ben si bangsu film hinian ke baklang bonji phanta lang hin pen nang pidun haimu film la pen mirbin hala si atoi bangkel film mirbin da mi baklang bon lo haimu la pen son tak si kaprek da mi baklang bon osomar to mo pan panong pon pen si la pen pini bangke second day lo son la tak le. We have a very special guest, two young lady. They have come all the way from Tezpur. Tell us more about this project and what is all about today's program. Hello to everyone. So as he has mentioned about our community-based rehabilitation project, so that basically focuses on children with disability and adults with disability, and it involves creating awareness in the society to promote inclusion so that people who are bound inside their houses can be accepted by the society and come out of their houses. So that's where rehabilitation starts from, including them. So one of the activities for inclusion in the society is summer camp that we thought of. So this is the first time that we have organized this in Karbi Anglong. So as we all know, during summers, children get vacation and we all go out to have fun to water areas, especially waterfalls here for picnic, and people go for summer camps. But our children with disability, they cannot go out because of various barriers like their wheelchairs, mobility issues, and parents have difficulty taking them out. So we thought of bringing summer camp to them. If they cannot go outside, we should bring it to them. So that is why this is our first initiative to start a small summer camp. So yesterday we had movie to create awareness that people with disability can do more. So for that we had movie, and today to help them make friends with other children and to also make our community and children aware of the people around them who are little different from them and how they can help them. So, and to create friendship and relationship between the two groups, so we arrange some games so that they can all come together, enjoy and understand that they are nothing different from us. We all are the same, right? So it's just if they overcome the little barriers through our help, they can live as happily as we live and as normally as we live. So that's the goal of our summer camp, to promote inclusion and also to bring them closer to the other people in the community and not just be stuck inside their houses. So that's the plan for summer camp. Tell us more about yourself, how you being connected with this project and all. So my name is Priska and I'm actually an occupational therapist. So I specialize in rehabilitation of physical disability and mental disability with children and adults. So I came here 2 years ago and I joined with Baptist Christian Hospital. So there I joined Community Health and Development Department. So that's how I joined the CBR project, and so we've been working in Tezpur, and then when the need arose in Karbi Anglong, so we started coming here also. So previous year we used to come here frequently, but then now Sharon is fully trained on how to handle it himself, so he doesn't need us anymore. So just the technical parts like therapy, assessments, we come here. Other parts like organizing the programs, conducting trainings is him and his team of volunteers. So that's how. Thank you so much. And what about you, ma'am? Okay. Assamese mein bolega. Thank you, Karbi Anglong Life. Bhal lagise aji. Mane life first time inclusive summer camp.
আমি উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত 2009 পৰা মানে CBRৰ কাম কৰি আছিলোঁ কিন্তু এবাৰো মানে সামাৰ কেম্প এনেকা মানে হোৱা নাছিলে তো আমি ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ কিন্তু নহল কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ আমি এনেকাই মানে বাজেট মানে আকৌ এনেকা ডিসকাশন কৰি পিনে আমি প্ল্যানিং কৰিলোঁ যে এটলিষ্ট সামাৰ কেম্প এটা আমাৰ পাৰ্সনছ উইথ ডিসেবিলিটিৰ কাৰণে হলে ভাল হ'ব কাৰণ আমাৰ পাৰ্সনছ উইথ ডিসেবিলিটি বিলাকে বেছিভাগ ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে ইহঁতে কেতিয়াও বাহিৰত মানে আহিবৰ কাৰণে চান্সে নাপায় বেছিভাগ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো সদায় মানে ঘৰৰ ভিতৰত থাকে ইহঁতৰ কাৰণে আমি অকমান চিন্তা কৰিলোঁ যে এটলিষ্ট এক দিনৰ কাৰণে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে যদি ইহঁতে বাহিৰত ওলাই আহে বাহিৰৰ অকমান পৰিৱেশটো ইহঁতেও চাব বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত অকমান হাত হেমালি ইটোৱে কৰিব ভাল লাগিব তো আমি তাকে মানে আমাৰ গোল ৰাখি পিনে আমি ভাবিলোঁ যে এটলিষ্ট এদিনৰ কাৰণে আমি সামাৰ কেম্প কৰি ট্ৰাই কৰিম আকৌ নেক্সট ইয়াৰ আমি আকৌ তাতকে ভাল কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ এটোৱে মানে মেইন আমাৰ গোলটো হৈছে ইয়াত আহিটো মানে বেছিভাগ ভালে লাগে কাৰণ আমিতো ইয়াত আহি থকা হয় প্ৰগ্ৰাম কৰাত আমি কেতিয়াবা কমিউনিটি বিলাকত গৈ পিনে যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ তো বেছিভাগ মানুহবিলাকে মানে গুড খাই যায় তো প্ৰগ্ৰাম ল'বৰ কাৰণে আমাৰ এনেকা মানে ভাল লাগে যে সবে মানে আহি পিনে টাইমতে এটলিষ্ট হাজু হৈ থাকে তো প্ৰগ্ৰাম লোৱাত ভাল লাগে আৰু আমি যিমানখিনি ইহঁতৰ লগত কথা পাতো ডিসকাশন কৰোঁ ইহঁতৰ পৰাও আমি সেম তেনেকা ৰেসপন্স পাই যাওঁ তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ভাল লাগে আৰু আমি যিমানখিনি ইহঁতক এসেসমেন্ট কৰি ইহঁতক যিখিনি বুজাই দিওঁ ঘৰত কৰিবলগীয়াবোৰ তো ইহঁতেও এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰি আছে কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ টিম আছে ইহঁতেও মানে বহুত চেষ্টা কৰিছে ট্ৰাই কৰি আছে আকৌ ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমি আহি থকা দিনবোৰত আকৌ আমি ভাল কৰি একেলগে হৈ পিনে আকৌ আমি কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে অকমান ভাল কাম কৰি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ so thank you so much thank you so much pini bai ki jutsi pilor Karbi Anglong arat tum phan nang litum ahin pen strong message ping tung lason dak thak hong hap hong ru au sumar tum ke topik lang di to kano ilitum lang dam lo plote latum ke society long deprive pig lo jar hormus tame di lasi nalitum assessment ateng but nalitum ahin pen kopila strong message ilitum Karbi Anglong arat lakaki ka blog kelok every child is special di what would you like to give the strong message to all the people out there who is watching this nili Karbi Anglong arat tum phan ki puji ke la puhan lo nili methang experience mate ke thek long gel buson helo je penangana tum ge li tum lo buson si matha je hong ha hong ru lo bolo tang te thang da klem tak the la tum ge isia burden ason si matha de ti family tum tame nili don hem dam lo buson si erong lo asomar bahini do inur phan manggelang tum ching hon pik athelang mangi thang ta henone ok front the mission pen normal inur bangke hong ha hong ru lo buson lo la serang tum hola phan bangke ching hon pik se tame hla hong ha hong ru phan banggelang tum ching hon o e dat ason se ni tum thepon lo la pen hola phan bangke ajat ave certificate put tame birth certificate an tave la si la puson si litum penangana tum ke la puson se matha de ti je hong ha hong ru lo bulu tang te lang tum ka kinang tave la pen la tum ke la pon se do la puson si matha ti sitame la so akamatha bange nili puji bange la bange chokche alang tum phan tame arnam si pinchong lo se arnam adan lo bu si abang putin de me deng nang ji la pen accept nang pula ke la pen alang tum phan tame our sai pilo budang te alang tum ke claim ona je kong to do nili tum thek long lo dak samelang so blog long tame hong ha ru sumar do pik nili tum along non mat bang pharoi sira thongke bandu la sela bang pharoi sira thongke bang bong pen pinangan nili ke thegam long chini ke la son hlo je sumar tum la hong ha ru sumar tum talent do pik pik lun ki lun tum ta thek pik pik ke kan thek ser tum da do la pen painting da thek ser tum da do la pen even sports hin da me ke ba thu thek ser tum da me do la si men ge la hello je li tum our side people lo bolo tang te alang tum ta ke claim ona je kong do la si li tum na hok asitame tok anu sitame ili tum la pusona bang phu bang phido pusame ili tum alang tum hanawar sai people nang ji ili tum hala sona kamatha bang ke tum chi unang puno na porki je alang tum ke thek the chiplang plelo
latangi hem si pa do join nang ji la buson bangil tum matha thedat nang ponon ge ele tum ke matha nang ji ke la hello jalang tum ke our side pilo blotang te deken la bang si abang putin da me matha nang po tapen our side da me people nang po our side le people lo blotang te alang tum tame anso si pa prang pon po la si nelihin man ki puji ke la lo our side ba la tum aphan tame hong hap hong ru tum phan tame men ke our side bang ke people vek nang po people lo blotang te alang tum tame pa prang don thek po aben ison bang ge la hello ke than gang tung bang ke hong hap hong ru tum aphan non sarkar pen non ba non sonili tum son NGO pus tame our side nang ji mata our side chu endun ji pulo tang te certificate da ke nang do masi pinangan atum ke la bang so bang chini ne da si pini ne lila dak hoi pen ke than ga bachini dun gang tung ke halo hong hap hong ru tum ke certificate ke nang sot binong lo certificate dolo pulo tang te alang tum sarkar pen da me ason a scheme da me alang tum our side long dun po apen NGO tum ben da me alang tum our side long dun po si certificate bang ke nang sot la dolo pulo tang te our side bang long dun po Habi dadlo bulo tang te sarkar ben da people protected that po mate non soni tum NGO tum tame people protected that po lala churu parlo alang litum ke claim ke dam nil tum karbing long life pen same penangan thek non long lo penalang litum jasemet sports activities po lam le ason curriculum po chon le alang litum ke un an ke jakong horang pen chenglok bidisuri pen chenglok moral support pen chenglok physical penceng lok ang ton besta me alang litum cerap pig lo penalang litum ke non only this year alang litum ganing kanwang dalang litum ke la susumar underprivileged children atum phan jasemer hong hu ke ngari ka teko katiki atum phan kelang kachari pangri pangdon penalang litum ke klempon me pig lo alang litum sports activities penceng lo tangka mahale do pusta me alang litum sang han an ko pile do pusta me alang litum kerap jakong penang alang litum citu pon lo Rang spoon ka dun lang lo bang ini. Oke. Hello. Rong sedo. Kantin. Kalang dek kantin. Oh, la pan hidup dia lah. Mami sa talang dai. Làm không? Đúng lắm hả? Mù lắng đây chứ làm. Apa ngana ka khe tum ga chok ya la da mu e putum ha. Chaman tum dai chi noi dei. Ala pe da. Da hala nang bom man da dei. Oh, la kami ni. Hey, so what today?
Not clocks. An pin thật thế? An pin thật là phải? An pin thật? Pin thật long để cả gun phát sinh. Được an pin an. Coba. Ini dah sejak. Sejak kan tu nak lebih pun. Mama lo anak ni lah. Dali, ay dali ay ba kami? Ni wan po. Taktur ya, mama. Armu dah komplek tadi. Ni, si, ilitum armu komplek aman. Nambang hati ilitum lah. Juntu DPO ben. Kacirung aciklowang membership ite non ke hati akiong nang komong sonsi teglong. Lasi, lasona bangge moge omjuri hak mama pusi kebathalo. Lasi pangtang junang po ilitum DPO ben. Ni, loti kimia DPO pangtang junang po. Lasi, laso ciklo hai. Laso ciklo ilitum DPO meeting do po. Lasi hola bang sohut kat do ka beta me chitong anang ji. Adim da pini le chithan bom tu na chok ma. Nasi meji. Rat le pachong mana? Nang le tumle ingwai no. Nasi me ko ne. Ha? Iya. Dok moka ha. Dok moka dah cok adim. Dok moka dah cok adim ba. Iya. Dok moka long ma. Dok cok. Chiton sar lo man ka. Chiton ang tegari ri chulu silang ka. Dok moka. Da office am da chok lo. Office am da adim te tan ke. Nei, ante ka dok we da ri chulu ngana de. Nei. Chiton ang tegla si ilitum la bangso chiklo. Akari mo nang tanpo. Nilibang away din ta hakalam sinang si tandun dako. Nilibang away taring ko kan tangte. Kaprek dum doji posi. DPO meeting bang ke dopo. Lasi adim ke dong muka lata office long amarlo. Lasi ke dok away tame hola bang sorni chitong enang po la pen membership ite minang itum chewang enang po. Itam tanga por aja ka tumbang ke kimis son sido. Register long duer hai. Masalah kimis. Ha? Yes me kalang lo. Ayak tum hai. Lasi kimis tuman ke la non na la sochi klo meeting long kata we tami chewan to cheton lo gadi non bang ke ili tum hedi ison alam ko kuching wai tu nang ji ke la lo ini ili tum lo ko pai ke me ili tum AAC chairman nang chitong dun nang chitong dun thek long lo ma
mama lo tek long ga ru chu ru kali yang teng chi ne da ta hai de ke chi ne tum do ji ke de amen ke chi ni lo ke de Mr. Jutiso de ta da itu melong lam thi si hini ta me ko mane than per chu lo ke de si alang li pen ini tu mapane son soni suggestion ng pitikang alam ang kelalo ini masih nili na so kutak si ako pinap di kubo ng ji si nang itu nang chetan no son hom son nili na juko isan bangela hello urunodoy aprang keli tu longbom ni tetapi non koson kutiba none ke than do ko Nasi urunodoy kumamat si non kita na longga puri dulu, mana nang than pitat do kumama lari cilung jiwa. Tapi itu mana lari cilung oi, non amen nanti ni tumpok konang bo. Bangwala tumpok urunodoy itu dalam. Aku ni kune urunodoy itu kuanai. Agot paise kintu itia kiba karena kata hoise. Oh, cilung kata. Oh. Kelong le tum dupik lang di lasi non ele tum hedi amen mo ka tokon ko along so pite so ni neli na jut lang ration card bang ko na tum lokawe Osomar amen pa no itu masomar amen pa ration card hai mama lokawe ke apu ni ho paking set ni ho paking set thate oh abe tum dulang di Anke sonthom bang na putu tekang ke hemso ko mama si kelong lelang mat Sumaramen pen hemso ko mama si kelong lelang mat ari chiru ta Sumaramen ta long le ke themen ta long le acha welcome non to kon thit bo hai kon bo penak meeting do ya itu kan lagi insur usul lagi tidak belum cuma langkah budi gitu nggak kok si tidak belum di teman ke lagi insur usul kita kawelu itu apa yang kita ceritakan dulu kan mana tuh ceritainnya apa belum pak milik tuh nggak tanah lamnya milik tuh Tongha pongru tung kelong ji aja pongru pipila, itu ne lab lah. Langsung cerita ne bom le deh. Kebakrang ji kali kilong boleh lah. Ni tu man, anak tu mana than, cerita ne bom boleh tante. Masih. Urunodoy ke lagi pinsor so ke kita kawelu. Tongha pongru tu panggil. Lagi PWD, atung ke lagi long kan. Pinsor so kelong nang boleh. Asi kelong le tu aphan an ke non amen tok kon tu kon et ko ason thomason kelong le tu an phan ka amen tok kon tu kon ke pinam ni ko da meeting long amen ka to meeting tu bai do bila buji po na na english ap ko le na moi urunodoy to kata hoise hantor nam mane kali meeting ase to meeting or etu nam bila loi jabo lage to etu karne urunodoy kune poa nai kunalokor urunodoy ase ne ase na ase to thike ase june poa nai baido bilagor to poa nai kunalokor naam to likha hobo tar bisot second moi disu ration card kune ration card poa nai sobe paise na thike ase aru 3 number to ghor block kora jundu ghor diye kalam se khan bom de Nona pi bangwala certificate ke long tu. Nona pi. Ke long le lang. Aja ka tum long ke long. Semua tu ke long. Long le lang. Oh, ni tu long. Kai touring hai, dulu ke kai touring. Oh, semua lah, hama certificate ta. Ni tu lang ke. Aja ka tum kilo ni tu. Oh, joising long se dulu aja tum nil tum original bang ke dak se dulu. Xerox copy sigipi, orang tu mana Xerox copy sih nang? Xerox copy ada sih. Original bang, kita sudah lang mana original bang, ini tu kipi kok bang ya? Olah, juntu nang tu certificate long kan, abis dah UDID card budu nang lah. Laso UDID card ke apply ji mana ni? Laso number ke tu winang kok masih non mana tu tahu biko. Monil tu datang kan, lo datang tu kan nang tu pusat nang pipo, monil tu ke original ke pipi office long ke.
Ating buat deh, siksa berkongsi lah jadi. Semua itu kan sini tu bikok kalau tak. Orang itu makan nang ciknya juga po. Lasi, iso nalang ke lalang. Junior certificate tu paise, into UDID card tu bona nai. And the officer ahi boleh. Office timing tu, apna loge jane 9 baji aro 5 baji loge. So, sobe officer ahi bo certificate tu loi kini tar pasot mobile tu loi ani bode. Mobile phone tu, tate OTP jabo. So mobile phone loi ani bo aro certificate loi ani bo. Titi ami online apply kuri ni UDID card tu titi ami loge pabo. Deh, lagi UDID card aku thal. Hah? Apna tu ijas begini. Deh. Oh, বাইরে আপনার তো নহব আপনার তো আগত এপ্লাই করা আছে আমি অনলাইনত চেক কৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ কিবা সাৰ্টিফিকেটৰ নাম্বাৰটো কিবা অলৰেডি এপ্লাইড বুলি দেখাইছে এতিয়া কতবা আটকি গ'ল নেকি বস্তুটো এতিয়া চাব লাগিব এইটো নাম্বাৰ লৈ কিনি কি বনাব নোৱাৰিব আৰু এইটো আকৌ নতুন এপ্লাই কৰিব লাগিব itu purunan number itu ita UDID apply kurban orang ama already applied sih ahi cari online non lagi nangli tu men dupeni ini tu makan nangkar juji tu tulang mah son soni alam tu tumpang nangsi yang nangsi akan kita junji konten ini amat arling kemen kan Alah sahaja tu dekang mana smart atau alang itu bola nang tu dekang ke. Sedangkan ini karena tu dekang mana ke lason, komason, komamas kawi mah. Lah kawi itu mana kan ambil analis bunai rak kena banget. Lason nang ini tu mana analis bunai kompon, analis bunai kompon nang itu mau harman ni dampu boda. Sara long dampu angke cingki. Mana ni liga mata lason ho, arling itu non ini tu harman ke long loh he. Sitami osomat pan akap break mah alam sendiri mata dah. Bagi mau sarfana jutu jadi kok, penam ni dia arju kok dah kan. Kalau semaran dah kapek dua tulang mah berarti lah kem igum kan. Berarti namun tu mahem tu mana sikia tu bukan tu lancor tu mah mau ni penam dah berarti arju tu dah. Kalau nanti ke aprang ni tu long loh he, long loh angke lah koson ni ke claim lah hemso ke claim pen, nama hemso poisa ulai lo mati sah. Angke lah so pendet ke angke barang whole check lo ni pane long le dah lo. Kalau so problem dua he. Nang lihat dulu, kopi lalu, kalau ni raja bayu tu lo, kan so nak sudah pilih lah so problem ke, lasi lah so alam se bukan German sir, ada tandun lo he, lasi alang lipen itu mana kandekan lo, alis ketong we, nengweng bong punai at si pinam anong tu, lasi pinam ni lihat tak pun bong, kan kaya ada tak bisa lang tu makun ang tandun lah so alam ni lo di piu meeting ni tu sitong tu pun mati lah so ciklo, orang bang sohot. Nilibang awet ya, tapi ini hola staff kumpulan team members kumpulan orang tu kelardak karena tu orang kumpulan pertanding lah. Lapan hola joysing klembong loh. Ini tu members eh. Kalau tu ini tu members kan klembong loh ini. Klem lo pulau kan kelong proses bom loh. Lagi mana tadi? Angkum dah cini loh ya. Metang ke claim na sumprong ako nili tun si claim na nili tun tamay joy tiki along kita ning step do no so tu lapu kai tu ring dunta ningkan ini ningkan si ko lang ko la kun bayo la so ki sila kun ta ke long lo certificate ni la sa for and check la si isi bangeli tun da hadi abang butin da ke paning ting ko bang dunung ji kita tang ko ta nili don hem tam do lang tun hanta nili han pe mele Acara son komitmen gitu, cek. Apa asal komitmen mana nanti kata. Amalan tu mana kosan tu pergi ke mana lalu ni. Anjing yang ni, ceklang tu lah. Ini tu metang ceklang tu buat. Metang sih ceklang tam. Dia metang ceklang berat tu tam sih lalu. Metang dah hitam besar tu. Masih jual kiki. Masih paling tingkat. Ini tu ini tu kita tentang apa pun dan metang itu mau farmasi kerja. Ini tu metang mana kerja apa ni mesti. Mana itu nili metang masih kerja. Non le mili nama le tu mana kerja juga lah. Soalan ni lihat apa pun jika ni metang paling gitu mesti. Nanti tu mau farmasi ni lihat kerja dan jimat. Ni. Si nili tu nangat hanu, bukan te nangat tu nangat cipening ding tak betul, nangat cipening ding mencap nangu. Nangat tu panang cipening ding tak, nangat tu nangat. Pini masih tu nangi buat kan dia macam cedak betul lah. Asyik hola tu dalam sana, tu dalam sana nangat tu join le. Si
joy keke ni tum ta claim bom lo si tum hong chat long ta long po dolang ho oh la sin nontok pun tu sin nontok pun tu lah kata ko be le nontok pun app ko angge tenam din ko bola kata ko ita le oke sarung bukima nang than tu la so teng na ko mo ni na tu than jenaba entong long urunan tu ke bahani long lelu la dang ke long lelu ko la bang jenaba handicap lo mati angke hemas sorop han ke long lelu la som mang long ji nili arjulam pernah nili pernah tadi details arju tu ka beko athe aja das askim busita me isi guideline do aron tang do la la so aron tang bang ko pipi do da ke tok ni itu me thang e ro aron ki chubunai nam ke chok sida ji me bang sarkar me punya aron ki tik doji la sera ta pena ni limiting la arju ko bang nang thanji me ti la so na system ko tang te ako nili palang ta arju tu teme ko ako mo nang ko na klar ta ko nang be ko pulang mo Sumara Lebih ba? Sumara Sultan Hadi. Sakti juga di Sumara Hadi. Kaya mo gitu sih. Result kalau sakti online ini kimi de apply bom support. Nang tumi sampai langsung lo di. Bola tournament non kicing ko. Kicing ji ke August second week lasi bola bangso prang DPO members of tuman lapen intang kring tuman ke kam kiklem ji family tum sitong tulang ji dei lasi pini bana kapal ju bunlo kado ka wedame football khila chengchi prang ani si ke ili tum kam kiklem ji fansi an tinda chi pamam nangko lasi kado ka wedame DPO members of tum lapen intang kring apia potum antame nang itu mata feel long bang pen itu misal sani kam angkok ini tum klem lo bukan kan deal tum kam na chunko ni tum ati matum non makin tengita ke bang kowe nang tum da chini lo ni tum bang ko da si klem chot bukan kam na chunchida ini tum kai kita mi chit hanbo lo gati oke John si kang ma mate ok John kep John harusi kang tang di itu makrang mana citan gom lo mati lasi John ni agok pensor kicok cilu di lasi ini bahini ke klem cok cunci itu kam lasi ini tempat lo kau cin mung rak pedra klem pun lo nanti laso program tam bisa macam mana tapi Sony bang kela hello ini tuh along aku team member kimi nutu alang bangji la hodap Tejpur pen, lasi hole bang so hot isumana tu mapan assessment ng claim tupo. So assessment ng lo aja ka tu bang kita tang amen lang dun lo hola nil tu aning kanwan nge nang itu mapan isumana hol mo nusan lapu baido panlele tu cycle ke pi sonang thamati. Ako aja na tu mapan ke wheelchair ke pi lasi pinning dame la football tournament ki judarni la so asonamu ki PG pan. Ini tu Sony ki PG pan si pining bang kimang connection mangelalo device assistive device pula English pen yang tu itu makan wheelchair bus nami tricycle bus nami kapre son kenang do di hari ya beda pula kan artificial hari kipi aking bus nami di tapi special chair nama lahai kenang do sumarama lasi laso pan doktor mangji assessment tu ko an kenang le tu sumarama do kipi sa kenang mga laso son anang le tu longpo lapen adun tu bang ke non la third phase po pala jun tu ni tum kereng iji phat ason soni chuning le ajang tu long tu lo hanwi lapen juno da se chai no ni ka pa ki ma tha ma lu de la selahai ason ba me nang tu ma pan tu assessment of bang ko aja ka tu long adi la si ajang tu bang puri tu de pustani oi nang ni fourth phase dolang fifth phase dolang mesti si lamang kami ni tu masuk cek usulan ko nang tu moni tu bilang wate ham tu dia nda oh ilong tam ju po juta hala teran ham tu nda oh ilong bete kiri dunan ekdam nang apa lu citing lawan tu kan
Bosa, menali tinggal paling lengkap di sini nanti bawa ikan lima. Ini tuh apa yang bilang pol, sudah pol lo lah teron yang soal rumah tadi. Pol kan lo, cocok banget rumah. Gamlo kita nggak pol yang minglong sudah, kita minglong kalau lucu cimba nami tunta. Ini tulang mantai pak? Alah, kisah mengambil. Ngapor, udah yang lain kan sedang jiran nama bika. Ini dah benda, sami sendiri kan ini dah. Kita tentang ngapor, nili itu mana apa Cina teng pe. Ning mening do, pidun je mana itu mana Cina lo. Pasal summer camp apa. Penangan tu, Kipitum doping ni lah, ni kipitum tu. Taslah kipitum na tu, anak bandami, ni tu ninget long kan, tu han curul. Amat tu masomar, amat kecilat tak, amat tu high song, itu lepas. Bagi tu moi kiko se buji paise. Buji puana. Buji puana. Kiko se le. Buji puana. Buji puana na. Moi mana ধন্যবাদ দিছে যে যোৱাবাৰ দ্বিতীয় মিটিং হল মই কৈছিলে যে যোনে এইটো সামাৰ কেম্পৰ কাৰণে কিবা দিব বিচাৰে যেনেকা পানী হওক আলু দালি যি বস্তু দিব খুজে মনৰ পৰা দিব পাৰে এতিয়া বহুত ফ্যামিলি বিলাকে দিছে ভাল মনৰ পৰা বহুত ফ্যামিলি বিলাকে আমাক বস্তুবিলাক দিছে এইটো কাৰণে সবৰ ফ্যামিলি কাৰণে ধন্যবাদ দিছে আমাৰ ফালৰ পৰা দেই